ang ngalan nga Hesus gisulti gid na sa anghel ngadto ni Maria ug ni Jose nga maoy gamiton nga ngalan sa ipakatawo nga anak ni Maria tungod kay kanang maong ngalan nagkahulugan og ang Dios nagluwas. God saves. Ug maora gid nay ngalan nga labing gamhanan nga ngalan. Lingiyay mong tupad ina naigahom imongan na imong ngalan naigahom. Usahay ang atong mga ngalan naigahom. Pananglitan ahimo kang mayor. Ay inighisgot pala sa imongan. Wa na kurog na ng mga pulis, kanang mga kapitan, mga konsihal. Inig-ingon gisogo kong mayor. Na saludar na. Pananglitan principal ka sa eskwelahan, kurog na mga estudyante na ang principal. Manong ni ama mo din ingon ang principal. Wa na, kurog na. Labi na gyud congressman ka, senador ka. Inig-ingon pagbuot ni sa senador, pagbuot ni congressman, pagbuot ni gobernador, basta lagi. Mao ba? Na may gahom. Labaw na yung presidente. No? Zaman. Presidente. Samot. Kurog-kurog ka diha. Ambot ka, Padersiano. Ingos Padersiano, palit ko numog slat. Nawagin, ipalit. Way gahom Minus kay gahom. Minus na kay tarog gahom. Pamaligyak slat. Ambot lang ka. Nagtuo, manggod mo nga. Si Padersiano mo maligya. Pero ang ngalan ni Jesus ba, grabe kay gahom. Kay kining tanang mga ngalan nga kung gisgutan ngan sa kapitan, mayor, unsa diha, congressman, senador, hangtod presidente sa Pilipinas or presidente sa lain-laing nasod, kining tanang mga ngalan, ang mutahod ani, kadto sang mga tao nga under sa ilang gahom. Pero ang tao nga dili under sa ilang gahom, nanglitan ron kita versus China. Ang mga Chinese, di ginamutahod sa kaayo sa atong presidente. Di ba? So limited ra. Limited. Labaw sa tanan, kining ngalan nato, kining gahom nato nga tawhanon, di gini kapatahod sa yawa. Lingay mong tupad ikaduha ing na mahadlok ang yawa sa imongan. Ang yawa ba mahadlok sa imongan? Mahadlok dili. Paborito mangganihin kay kang duolon si yawa. Ang yawa mahadlok di ay sa ngani Padersiano. Sigihan pa kog adtos kwarto. Di mahadlok oy. Unsa ra man gyoy ngalan nga makapahadlok sa yawa? Ang ngalan ni Jesus. Muna bisag dili pa ka Katoliko, bisag dili pa ka binunyagan, basta mi gamit, mi tahod og mi ilaka sa gahom sa ngalan ni Jesus, makahingilin kag yawa. Naman tay gitawag og formal exorcism. Formal ba kanang nagsunod yun? Mabitan ang doon natay mga seminar bahin aning exorcism. Formal na siya. Mo-follow jud ka sa step by step. Ingan. Pero usa ra man gyapon requirement diha ang imong kasuod, ang imong pagtahod ni Jesus og sa iyang ngalan. Kana may requirement. Bisan pag na-master na nimo tanang mga prayer of exorcism, pero ang imong binuhatan, yawanon kayo, di man na mo epekto. Naaman ganun mga exorcist karon na nag-away. Nag-ilog ras kulikta. Sinahay ba? Ngayon sa man na, mo epekto pa ng imong paghingilig yawa o na attach na ka ng kwarta. Makigaway na ka. Dili.
Yawanon man ang paghigugmas kwarta. Nya, may kay kang mo recite sa mga kaning prayer sa exorcism. Nya ang imong kasing-kasing nahigugmas kwarta. Suko pagyug ka, nikiha pagyug ka nangutang nimo. Di magsilbi. Nakaron sa atong ebanghelyo na sila'y nakit-ang tao nga dili sakop nila. Buhi pa si Jesus ang iyang ngalan, gamhana na kaayo. Pero naay mga tao nga naghingilin og yawa sa ngalan ni Jesus pero dili kauban nila. Ilang gibadlong nganong nagamit-gamit man kasngan sa among master nga di man kasakop namo. Pagkadungog ni Jesus ani nga gi-report ngadto niya, iya dayang giingnan, ayaw badlonga, bisag kinsa makagamit sa akongan basta nakapasar sa requirement motuo sa akong mga pulong, muila sa akong pagkadiyos. Iling niya imong tupad, ing nasigi ka gamit sa ngalan ni Jesus. Ano na? Sige manggitag simba, sige ka gamit sa ngalan ni Jesus sa imong pag-istorya sa imong mga anak, sa imong pagbadlong sa imong mga anak, sa imong pagpakig-istorya sa imong bana nga nangabit, sa sige nimong istorya anang imong asawa nga yaw-yawan kayo, gagamit ka sa ngalan ni Jesus. Sa imong paghandol anang imong silingan nga libakira kayo, sa imong pagpadagan sa imong negosyo, nagamit ka sa ngalan ni Jesus o imong ngalan. Labi na yung makigdeal na ka o mga transaksyon. Basig imong ngalan. Na musangko ginasway hinungdan. Mo bitaw din kani akong pagpamaligyag slat, sige ginin akong sulti ang iyang grasya. Ngano man kay sa ngalan man ni Jesus padanglitan. Awa ha? Is BF Dag para sa atong kumbento. Unsa may atong meaning anang is BF Dag? San Vicente Ferrer's Daily Abundant Graces. Kinsa man ni si San Vicente Ferrer? Ang nagpuyo sa ngalan ni Jesus ug sa kabubutos Ginoo. Maobitan nang naa siya dihay saying na atong giprint sa babaw, gi-recite ko nato be. Ready? Go. Whatever you do, think not of yourself but of God. O mo na si San Vicente Ferrer ang nakasentro sa iyang kinabuhi, sa iyang huna-huna o sa iyang kasing-kasing, maura gyud ang Ginoo. Mubuhat siya basta paras Ginoo. Ato sa nang gisunod, paras kumbinto, palitag slat, is BF Dag, 500 pesos. Sige ka na, bilingay mong tupad. Yung nasa ngalan ni Jesus, palit nag-slat. Di ba? Nindot kayo paminahon. Mura mamugway klaro. Sige, kanisang ikaduhang slat, special slat, para sa ni sa Kapilinya di Fatima, na amantay 6 million nga erase dito para mabayran ang part 2. Unsa man say meaning anang MMHD? Mother Mary's Daily Abundant Graces. Tinuod na, dili. Daily Abundant Graces. Nga naman, kay pagbuot sad sa Ginoo nga si Maria mahimong full of grace. Nya kay full of grace man siya, makahatag gid siya daily abundant graces. Sa ato pa, si Maria nahimong full of grace kay nagpuyo sad siya sa kabubuton sa Ginoo nga nagsigi siya ingon, sulugoon ako sa Dios, matuman dinhi kanako ang imong pulong. Nya tag 1,000 na atong slat ana. Gusto kag daily abundant graces or daily abundant disgraces? Unsa imong gamitan sa imong kwarta? For daily abundant graces or daily abundant disgraces? Sige, gamitan ang imong kwarta para sa imong kaugalingong kaayuhan. Sama aning giingon diri sa unang pagbasa, muadto ko sa siyudad ugma
Mupuyo ko dito usa ka tuig, mo trabaho ko, mangwarta kog maayo para sa akong kaugmaon, para sa akong future. Mao man na ato usahay, magnegosyo ko, magtigom yung ko, kay doon ako'y target nga akong himuong project for my own safety and pleasure. Pero matod pas unang pagbasa, sa igingon ni rin ni Santiago, hoy, wa mo na minaw. Pamati kamong tanan. Matod pa niya diri, apan wala gani kamo masayod kung unsay mahitabo kaninyo ugma. Sama ramos gabon nga makita karon sa makadiyot. Nabanggabon ba nas bukid? Igpasiplat nimo, hala, naggabon. Nya nilhig dayon ka. Igsunod nimo hangad. Napa? Kasagaran wa na. Hala, wa na may gabon. Sidlak namang adlaw. Nawa. Ingon ra kuno taana, muratag gabon nga makita sa makadiyot ug unya mahanaw. Nakadungog mo atong nahitabo few days ago nga nakras ang helicopter nagisakyan sa presidente sa Iran, kuyog sa iyang pipila ka mga opisyalis sa ilang nasod. Diha patoy sa to mga ministers niya nahurot yun. Way siguro karon inig humas misa hurot yun mo. Adi din na pwede. Sa ato pa, katos President Ramon Magsaysay nga nakras ang eroplano diha sa Mount Manunggal, siya may gi-highlight. Wa dito say kuyog nga nangamatay. Ha? Siya ra dito yung namatay? Daghan oy, kuyog niya. Ana. Katulang pag motorcade nato, January 25, karong tuiga, kahinay ragyos dagan, 10, 15 kilometer per hour. Hinay yun. Sige pa may kantag, kanamo maluoy kaunta kanimo nang ilaba. Na kuyapan ang akong driver si Edgar, nilusot na mi atong padung nas pangpang ugwap agitong tuod, katong tuod nga nakasabod. Tayo na katong tuod karon oy, liam asa nam tong tuod. O ato niya tong pakita niya ko ato kay hagkan ko tong tuura. Ako man tong butangan og kuano niya na caption ato tong exhibit din he. Kadto ra yung tuura nakasangit. Wa madayon og nadayon pa to. Awa na oy. Gidungog kaning pariawa na dagkutana na ni ngadto sa bahak. Bahak o kaambot og nayarang-arang mo sponsor basig mabutang ko sa Manila Memorial. Or diha ba nang unsay tawagan ng usad yang nindot-nindot san Kilins Bahak St. Anthony. Patay oy. Ani man hinong kay tulaw mga 15 meters naman to ang iyag yung ana. Pero mulapos pa ato, to pa'y gahuwat nga mga another 20 meters niya. Mabuhi kang pare. Wapay siguro. Muna, ang ato lang point is, wa ta kasiguro sa ugma. O kining tanang kwarta, kining tanan nga bahandi, gahom nga atong gitigom sama sa presidente sa Iran nga at present, murag ni apil man na sila sa gubat sa Israel o sa Hamas. Nana, mga powerful na sila, palupad na sila mga missile, porting daghanap, pindot-pindoton lang, powerful, pero usara ka crash sa helicopter. Si Kobe Bryant, may rest in peace, gasakay gapon to sa iyang helicopter gapon, apil pa in taon ang iyang anak. Kaya di lagi na to mapugnan. Kaya nga atong gahom, ang atong ngalan, way igong gahom pag-usab sa dagan sa kalibutan. Karon o magi siguro mulinog lang ni karong kalit. Igo maka-exit ang pare. Lusnuan dayon mo diha. Pero ang pare mo'y namatay. Kamo dili. Pwede raman sa nagyapon. Ngano man, kay pag-exit sa pare,
nalusno man dito padong sa ilawom ang iyang gitumban dito sa Kristi, di pare mo'y namatay. Kamo kay nalusnoan mo ni babag masad ang trasis ngadto padong, wa man mo mapisat kay ning tukod man dito, mabuhi mo. Di ba? Kamo sa no tuusan mong kamoy akong pati. Patiyas ang pare panagsay. Kapoy na biya kay baligyag slat ako sa mong i-update ang atong slot sa SBF dag na natayhalin nga 22,040 ka slots. Atong pakpakan ang namalit. Yes, salamat kayo. Pero naapay 37,960 ka slots nga available. Nga doon na sa NCI 16 slot challenge nga 8,000 pesos per challenge na nasa 23 slots nga challenge nga nadawat. Anya ang ato sang kadtong MMHD para sa atong Kapilinya di Fatima naabot na sang atong halin og 468 naasay napay 5,532 ka slots nga available. Ato sang pakpakan ang namalit niini. Salamat kayo. Nya ang challenge nako aning MMHD kay Month of Mother Mary maron karon na May, mamalit lang dagdag sa kaslots kamong tanan nga nakabati aning akong announcement. Palit lang mo ko ang gikas bata ngadto sa kinatiguangan, palit lang tag usa ka slot until May 31, 1,000 pesos na namoy daily abundant graces. Nya nasad tay atong DSAP katong investment slot open pa man ni karon 500,000 pesos per slot nga naay 25% per annum nga atong ihatag nga interest, niabot na sa 195 ang atong halin. Pakpakan sa nato ang mga DSAP person. Salamat kayo. Mao na nga importante kaayo ang atong paggamit sa ngalan ni Hesus. Naa diha ang gahom. Nya kinsa ra may makagamit sa ngalan ni Hesus kadto rang matud pa niya suod nato. Kinsa may suod niya ang nipuyo sa iyang kinabuhi. Ug ang usa sa mga highlighted kaayo sa kinabuhi ni Hesus kinig yung kakabos. Gani ang iyag yung nagunang mga tudlo sa iyang pagsangyaw kay mausa din makapapahawa sa yawa ang iyang gitudlo, bulahan kamong mga kabos sa espiritu kay mainyo ang gingharian sa langit. Mao nay tubag nato sa atong salmo karon. Katapusang lingi sa imong tupad ing na mahigugma kang mahimong kabos, na mahigugma ka nga mahimong kabos. Ana moingon gani siya, unsaon man na paghimo ing na ihurot og palit og slot ang imong kwarta, nya makadawat dayon ka og kalipay og kalinaw. Matod pa diri sa usa sa mga stansa sa atong salmo karon, sa atong salmo nag-ingon, apan dili gayud makaluwas sa iyang kaugalingon ang tao ni makabayad sa iyang kaugalingong lukat ngadto sa Dios. Dako ra kaayo ang bili aron maluwas ang iyang kinabuhi, dili gayud siya makabaton sa igo nga kantidad aron mabuhi siya kanunay og dili malaglag o mamatay. Dako ra kaayo ang bayad aron ta mapirmanenteng buhi. Kinsa ra may nibayad once and for all, ang dugo ra gyud ni Kristo mo inibayad nato. Every drop of Christ's blood naghatag nato kinabuhi. Dili kinabuhi dinhi, kung dili kinabuhi dinhi og sa sunod nga kinabuhi. Muna ang tanan gyud padong gyud unta ngadto ni Hesus, ug ang tanan natong mga paningkamot sa ngalan gyud gamhana ngalan ni Hesus. Kung mabiya na gitaan ni, mapunta na sa atong ngalan, sa atong kaugalingong security, giyawaan na taana. Pero magsunod tas Ginoo, bisag wa pata ng mga formal nga mga
exorcism nga mga prayers sama aning tao dinhi nga wa nila mauban, makapapahawa gyapon tag yawa. Samot na gyud naa kay formal exorcism prayer nya gipuy-an pag yun nimo ang maong kinabuhi, samot na gyud ang kaepektibo natong mopapahawa og yawa.